Ota a Kenya aingi Atongoria a NASA Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi na Moses Wetangula mamenyire kumana giikaro gatagati ga President Uhuru Kenyatta na Raila Odinga na nyumba cia mohoro. Makinyiirwo NASA ni ngwataniro ya ciama 4 maugite matina kuruhanio na njira ona iri ku mucemanio ucio kibango. Nimeharirie gugathie mucemanio wa keheri-ini Jumatatu kuria maugite ni makaririria uhoro uyu. That Raila and Uhuru have met is laudable. It breaks the ice, it brings down the impasse that we have been having, and both I and my colleagues in NASA, I'm sure we'll get explanations from Raila why he took the step he took. Nake wakiri Miguna ni anyururetie uhoro uyu na njira nene akiuga ikinya ya Raila ni rikunyanire bara iria marambikite ya kuhuranira kihoto kegie ithurano. No na kuri uguo mweno ungi ikinya riri ni amukirite na likagathiririo na njira nene. Ni imani yangu kwamba Kenya itaweza kusonga mbele wakati viongozi hawa wawili wameanza kuongea pamoja. Kenya ni yetu zote na tunajivunia kuwa wa Kenya. Deputy President William Ruto mutabaini wake wa Twitter ni agathiririe Uhuru na Raila ni undu wa kwirutira kuiga bururi mbere na kurugama kuhurana na rumena ukabira na njatukano niguo gutigirira bururi ni werugamia na kwagia na ugaruruku. Handu-ini hake mubunge wa Mathira Rigathi Gachagua ni agathiririe mucemanio ucio akiuga ni uguteithiriria hanene hari gucokia uiguano na kuhonia bururi. Na kuma kuria wake agathie obici ya Uhuru wa Kenyatta ya thirikari kuni kuonania ati ni etikirite ni oi na ni onania Atongoria wa bata muno ni onania na ngoro njarie ya kwamukira andu othe. Mwena wa Githumo kuria Raila Odinga akoragwo na urumiriri munene ona kwa ikinya riri ni riamukiritwo na njira njega. Mwendo yenye mumechukua na mumetoka kiujasiri kutuonesha kuwa nyinyi ni viongozi ambayo mnapenda inchi kuwa pamoja na inchi kuwa kwa amani. Sisi ni watu wa jua kali na tulikuwa tunaona Kenya ilikuwa imeshikana. Sasa tuko na furaha kubwa. Pesa itakuwa hapa chini. Raila na Uhuru ni magushoka macemania ica ikuhe kuruguria mutaratara wa uria bururi ukunyitithanio. Handu-ini ha Inooro TV retwa ni Wangui wa Mwangi.